Tala Fou o tala mai Ausetalia ala Radio Samoa. Whai mai sa malosi lava masoifua maloloina sa tametiti lua tausanga, lea wao fia nei tangata toa whaua wha maonia ua maririu mai le COVID-19 i te tono ni usawalese le so. O le ripoti da tamai le soifua maloloina wa ta wai o le tametiti lea lua tausanga, a toai mani tamata isi to o lua ma se li e to atasi i la to wia ufa maonia le maririu le asonanafi a lo ufa mawina i ripoti le COVID le so mai ni usawalese. To whaua maririu ma le se furu wha afe iwa se rau fitu se furu o tangata wa wha maonia la afia i le virusi. I Victoria, le se soifua wa mau me le COVID, ai fitu afe rima se rau tolu sutasi tangata wa wha maonia la afia i le wha mai. Mo Tasmania, e afe tolu se rau mare wha i rato wa afia, ma le ACT wa wha mawina tangata valu se rau iwa se furu valu wa afia mai i ma Queensland foi e to rua ua maririu ma le ono afe lua se lau ma le ono o isi tangata ua afia i le COVID se furuiva. O le soa matai le solo te te paramedics i New South Wales malo iai foi ma whamtaranga whea veai e ono whaopopo atu iai matau si soifua. O i lātou whai ngā ruenga i tāwara le wharamai o le au lātou lea taria ina le anga i ese mao lātou no whanga whai ngā ruenga māsani e whaatumu ai nisi o awa noa lo mana o mia mai i vāenga ese o le tunu a o lātou wala awai moni tatongi le lei ma mea e whaade le iai la lātou au nanga. O le whaarua ai lea i le tausanga o na whaatino so le te a paramedics ma ua o lātou whaaria o le a whaawau peo nā ngā i whaatino le au nanga i ngase matali i wala au le 000. O lo o wala au ia le uni mo se si tanga i le au whai o le au whainga ruenga ai mai sei fo i te tongi ia ua matua i mana o mia lava. O lo o whaalango ina fo i li poti le seisi so le te a tausi mai o lo o whatau ina mo le aso toru sutasi o le masina nei. Wa marumano le sui o le vanga whaupai le Labour i le palota le stete o South Australia po Ausetalia i saute le ana whai le whaunga le vaiaso. Ua whaato i lalo ai le whainga malo a le Liberal le peona sa iei mōmua e luas fulima no fua ua manu malo ina le Labour ma ua whaafitai ai le Premier Fou o Pira Malinauskas tangata anu o Australia i saute i le whaatua tuanga ua tu ina atu ma whiriwhiri ai o ia e vema taitai fou o le stete. O le sa tura i mai le tofi Stephen Marshall sa avea fo i mataitai o le Liberal i le se te mole iwa tausanga whātausanga na avea i ma Premier. O le iunga o le palota, Labour e luas fulu lima no foa, Liberals e se fulu lua no foa, whaano foa ua maua tangata tuto atasi, ma le ono o isi no foa o lo tau wha mautuina le wha iunga o le palota. Ua fola le whainga malo le whetarale i Ausetalia nei, o le ao foina nisi tu ai ngā visa le tu mau mō tangata Ukraine, le ua taunu mai Ausetalia e suru whai mai iai, ono o le vevesi ilo lato o tunu. O temporary humanitarian visas e tolu tausanga le umi o le amawhai e ia tangata o na whai ngā ruenga a o onga ma maua le whasoasoani mai le Medicare a Ausetalia mo tūranga tauru soifua maranoina. Mo saunoa le Minister o Whemalanga i ngā Ausetalia Alex Hawke o tuina Ausetalia visa ia e 5 whai tangata Ukraine e ieiso o tanga mai Ausetalia ma fiauru whare mai e no nofo ile nei e tunu. Ma le tala muni o lo tau fia pe le whare mai le tangata na a fia se whaarabelawe le whaai ungo le vaiaso i sini na whana i nai e se tangata a o whaia se aso whanau o se teine titi i le whale i talane o le vaenga tonu na tupoi le whaarabelawe. O le pitonu o Hebajam e sini tupoi le whaarabelawe le na whaate iai la tau sa iai lea taimi i le whaalongo ino le papa ne o whana ma le whee o tangata mailo ai le li ua a fia o lo ua whaamanua lia. Wala au wawe leo ma ngai aturoa ta punia le mga ala peitai o sa ilinga i me poeata le CCTV na waai ai se tasi o ta avale wa ngai e se mai male no fuanga na tupo ele whalablawe i le teimi na whato a mai ai o na whaalongo ina le papa ne o whana. O le itu e whaafata iai o na ele ai se tasi o tamaiti na iai le aso whanau po i la tau fo i le au mātutua na o fiai na a fiai le nei whalablawe. E manatu leo o se whaalawilawe na fuafua ina le lei e le na ia whaatupuina. Mai o maile te mine olo o sa idia pea, a o iei pea le na fia le whale mai e ti ngā ina o na manuanga. I isi li poti tu langa fo i le saunga le mu i tonu o sini ma mga ala mai tawina pea le whaatupula ia o vevesi e tula i mai lunga o ala titele e le ngata i poloka i awala, traffic congestions, ai whapena fo i se tasi o whaalawilawe wali putia le televise i le so
o se wha moe sa ili tupe mo se fesosoani le tsunami na awhia i tonga ai na wha ai uputa ma awi nā tuai si tasi fo iari i le whare mai o loo tau whia nei e whai lava si tinga ina o manuanga ona o se bevesi tele na whai ane i lunga o le ala tele ia mao o aturo iai maleo leo mo le tau whia. O li poti nā mai Ausetalia mo le amatanga o le nei fo i vai aso manuia fuafuanga o le nei aso soifua.